Majaji aigoti karugo kidera Uhuru Kenyatta ta President Muthure thutha wa guteaniria mashira meri maria marandikithetio igoti-ini riu. The court has unanimously determined that the petitions are not merited. Kamiti ya gutafania mehaririria ma kwihitithio kwa Uhuru Kenyatta ta President kwambiriria kiharo-ini gia Kasarani. Committee no ya security na protocol na mibango yothe igie maundu macio meri. Arumiriri a kiama kia Jubilee kwiyumiria kwa wuingi kaunti-ini itiganite gukungwira itua ria igoti ria guteaniria mashira meri ma githurano. Riu tugwetereire kuma rucini kuma ira na nikio tumirire tukiuga tugicokeria Ngai ngatho na mutongoria wa bururi-ini ahitukio gutuika president. Na ekwirwo aigano na gwithara na muigana wa shiringi milioni 50 bengi-ini ya KCB town-ini ya Thika.